Ukuthi ukhalata sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili lami igama ngiveza ukuthi wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha la ekhaya ngisacela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukubona okubaleka kakhulu nakho konke bafethu ihlukene imibono ngevideo esisabalele enkundleni zokuxhumana kaDr Khehlelezi abonakala edutshula lapha ngesibhamu kodwa angadubuleki abantu abaningi baye basola ukuthi lapha uDr Khehlelezi engathi impela uhubhuza uhubhu kabhejane uqamba wona lapha ke amanga bakubalile ukuthi uKhehlelezi impela izinto eziningi nje engathi yena nje uphila amanga kwabonakala lapha kwivideo engene emanzini isikhathi eside impela nakhona lapho ke bakubalula ukuthi bekwamanga nale video lena ke iyamanga impela sesisabalele impela nje abantu baloku bayiposte njalo le video emakhasini abo lapha ku Facebook khona umunye nje oye waphumela obala lapha nomculo amaskandi ugovozile itourist la sophongolo umfoka khuma lapho uthi yaphinda futhi umzo uqamba amanga kusona isibhamu lesi lento iqhumiso kwesibhamu ifana nasibiza ngeblack ewasethi intontona lapha nakushuthi sekakhohliwe ukuthi iblank bani lento eyenziwayo wena ke mhlambe kuthini kwakho kuphawu lapha nokunye senze sabe esiyazi ukuthi uKhehlelezi abantu bamakhambe lapha so ayikho into engenzeki koKhehlelezi banemali banayo yonke into so nje siyazi ukuthi likhona ikhambele kanjani lokwazi ukuthi ungadubuleki so uKhehlelezi ngeke baze bahlule kodwa phela mase sibona emakhasini lapha ku Facebook abantu abaningi bakuphikisa impela ukuthi uKhehlelezi isibhamu sangempela lesi adutshulwa ngaso lana kule video nje oyibona mhlawumbe wena engakuthini kwakho ukuphawula mhlawumbe njengabantu mhlawumbe abanolwazi ngezinto ezikanjena mhlawumbe zeyibhamu ke lapha nahlangane ku comment section siphawule ngalo ludaba engaza kwethu bekuzona indaba benginiletha namhlanje kwezisenkezweni lapha sithi siziletha zishisa nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu uNkulunkulu azabe nani ngakhohlwa ukusubscribe ukushare kanjalo futhi nakulike